Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ashabul fadilah wal karamah was samahah, satejeh para ulama, penglangkong para habaib, para masyayikh, para sepuh, penglangkong ajunan simurjah Kiai Haji Hatta Saudi si Abdina Amul Ja'aki, ajunan simurjah Kiai Haji Mukhlas Jazuli si Abdina Amul Ja'aki, ajunan simurjah undangan kita ad-da'i ilallah al-mujahid fi sabilillah, ajunan Kiai Haji Fauzan Badruddin si Abdina Amul Ja'aki, ajunan semurjah Kiai Haji Fauzi Mahmud, ajunan semurjah Kiai Haji Abdul Fattah Mahmud si Abdina Amul Ja'aki, ajunan semurjah satejah para masyayikh, para sepuh, para tokoh, para guru ngaji abdinah nyoon saborah, tak bisa nyebut asmana satejah satu persatu, namun dak satejana abdinah tak ngurangi rasa hormat, rasa ta'lim abdinah dak ajunan satejah. Tak ketinggalan sahibul manzil, sahibul hajah, ajunan Bapak Syafi'uddin sekeluarga, Bapak Samlawi sekeluarga si Abdina Amul Ja'aki. Tak ketinggalan Jam'iyah Hadrah Maseneng Otaba Taresnah si Abdina menyampaikan akramtukum bi tahiyyatin thayyibah. Tak ketinggalan aparatur pemerintah, utamanya kepala desa Pengundung beserta staf-stafnya atau yang mewakili si Abdina hormati, ajunan saja hadirin hadirat muslimin muslimat mukminin mukminat, dan kaulah yakin saja saya hadir ekale buri Allah imul jaki Allah jukenan dan kaulah amul jaki. Pertama-tama sekiranya sobung kalimat sepantas baca kaada pada pak kaada ikat di majlis kecuali kalimat tahmid tasyakur amoci ngalem asa kelangkong da ajunan Allah azza wa jalla dengan ucapan alhamdulillah, dan kalau sareng ajunan kasokan bi Allah takdir bi Allah sajeng lancenga oleh nikmat dari Allah, keng sayang dan kula sarang ajunan sering tak merasa, sering tak asokor iki padahal tak kepeke dari nikmat siang malam salancengah, terutama bi Allah paring nikmat seagung semuljah, seandainya porop dunia saalam tak porop
Seandainya tasik sealam tadi pese, gunung sealam tadi emas, porop bernikmat si paling agung paling mulia, tak porop. Panapa? Ingki panika nikmat Islam ben iman. Alhamdulillah. Di nama kita di SPC ayat melihat. Sepenting andi Islam iman. Lagi. Di nama kita di odi bisa tenggang kok kereng. Sepenting andi Islam i. Di nama kita di odi bisa cekungan merongki. Sepenting andi Islam iman. Alhamdulillah. Sabab Islam iman modal untuk selamat pagi nang alam abadi. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah ki kute Syafiuddin kute Samlawi sekeluarga syukur cik rajin saat makin. Alhamdulillah sukses abangun telem cek peranan cek rajin indah mewah. Semoga atambah lancar. Amin. Tinggal rep ngarep paparenga Allah. Sabab eka dinto sekeluarga la syukur ampun. Syukur ni kan ulama asyukru mujlibun ni'am wa musbitun ni'am. Syukur panikah madateng nikmat sekita dateng. Amin Allahumma. Wa musbitun ni'am, nik sakonin nikmat sibada ipatab tabi Allah. Amin Allahumma. Alhamdulillah engki tinggal rep ngarep ki paparing Allah. Sabab orang asokor niki cenciin bi Allah. Ajunan ampun oning. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tibin manusah lamun nyokoren nikmat dari sengko bi sengko itambe enah. Dadi eka dinto sekeluarga tinggal ngarep paparing Allah. Iya kasokan Allah. Kongang eka dinto sekeluarga tunyan pasajan lancar bi Allah. Amin Allahumma. Kongang kuti Syafiuddin sekeluarga penyakit cabut tapi bi Allah. Amin Allahumma. Kongang nak poton saya sunat ki saat mangken sir asmana. Sobung asman. Eki madani. Alhamdulillah. Eki teritan. Insyaallah kongang nak poton madani nikah. Jukan madani. Ketika bulan Allah sesoleh kapi solihah. Amin Allahumma. Eki nyaman nikah usaha. Tuan rumah usaha tuan dia anak foto saya bagus. Sesoleh. Panika bukten. Sunat na isalamatin cek rajin. Masya Allah. Engki ma. Iki insya Allah. Barokan majlis nikah. Majlis ilmu. Majlis rawat. Semoga. Ki sesunat. Palanangenah iraksa abi Allah. Semoga ta'azina benak poton sampai hari kiamat. Amin Allahumma. Allahumma salli Muhammad. Engki tretan nyaman terus ada anak soleh kau tu usaha ki mulai apa kalan kau tu ngastet keanon lambek bodoreng jahat lambek siapa nyaman Namrud raja Namrud sing nguber Nabi Ibrahim kula mangki keterangan Namrud ni kareng sepona beni orang jahat kapi katas beda saya bagus. Keng cuma Namrud nikah kaleroh keluarga tepak kering bini mafia kelas berat kelenon seno kelas berat pahan di anak Namrud kira Namrud ini kan jangan ulama asal nimer nama dan nimer nikah macan tonton nih kocak macan tonton ki bajin Namrud nikah biembun teh sosoen nyaman rambut mafia ki jahat kelas berat nikah ki ongkun lahir Namrud nikah ibuang
Nah, lahir Namrud ke ibuang ke alas. Dopak ke alas, wah bodoh macan raja. Beni ikakan bi macan, esosoen era abad. Sampai raja ialas sekitar umur 5 tahun, pas keluar di alas, acampo kamanusah. Acampo kena kini, sekejap tokar, sekejap mere mata, sekejap mere gigi nak kana, sekejap aperian. Bila raja sekoni carok menang melolo. Cok yang lembok ni ke zaman jahiliyah. Bila saya angko teti raja, wah teti raja Namrud. Nih kateritan, teti kau tu usaha tenggelam serang ajunan, mulai dia ada. Mak bolan berdeteritan, bener nyaman bagus, jadilah Islam. Kule semangki Madura ni kata lo, abi ni mantan Kristen. Iki bagus kencana raja. Anapa? Ice orang kafir apa masuk Islam. Kule mangki ni ika Antoni ko dojo ki mak Semarang Penang. Pacaran di Jakarta, rembinin orang Manado, Kristen, Ambon Kristen, Bapan Kristen, lingkungan Kristen. Keng cuma bi cowok gila janji ile. Engkau sudah lama pacaran bi kakek. Iya mas. Cuma setong kok saya bentale. Apa mas? Kakek masuk Islam. Siap mas. Langsung tonton maca syahadat. Allahu Akbar. Raja kencerna. Cok lain kafir masuk Islam. Nika iki Madura ikabin Islamatin. Pengajian. Mari kula pengajian. Bapak ni panggil bi kula. Teh nika. Tak langkong teh mesen kesampean. Nah apa kiai? Saya ngaki anak sampean jangan hidup di Manado. Anak apa kiai? Beni sebani kateh. Muka anun puteran sampean raja gencer nate. Cek lareng kafir masuk Islam. Keng takok puteran sampean mateka ada. Polan banyak ni ke fakta teh. Cing lama teka ada, bah bini na beli pole ke Kristen, anak iseret ke Kristen, calaka deh, kompoya sampian, anak pole Kristen, anak pole kafir, palang deh, ada seporan bagi ajunan Allah, pas cengang kutinika, siap kiai sekelangkong ya, engki, tinggal hidup di Madura, kalau di Madura teh tenang. Pengajian banyak, madrasah banyak, ulama banyak, tenang insyaallah nak potong sampean. Alhamdulillah. Engki kula semang kita lo enggak nih keteritan. Ki. Anikah, engki kan jalan raja. Cak lareng kafir masuk Islam. Cuma cek bisa mayu nyari Islam se asli. Alhamdulillah. Mak lenak potong, teti nak potong as-salihin was-salihat. Nyaman usaha nih kama. Usaha orang dia nak foto bagus ni kabukten esonat Islamatin lamala iki Tesafiuddin Tesamlawi ki ni kamadani Montedung ayo mun bisa make tak ben malam pokok pasekut maca aki inna anzalnahu cak bisa 11 mun cek sengkan telo kalih serepo aki dari cetak sampai ke sopo tepan tedu faidan tabun ulama kata azina seumur hidup amin Allahumma salli Muhammad teritan ayuhal mukminun leres tabun kai fauzi gele gentojun sampean gak kantoh ampon nikah napa boleh ki adu deki sabab majlis ngak nikah tabun pakai sawi lambe kakak kula almarhum majlis ilmu, majlis zikir jadi doa bagus siraja keng sapelika mun madadeng maksiat malakein mabiniin pah madadeng rengakang bengkang encan make sawi jadi doa coba siraja alhamdulillah pangundung Tampak dan sekitarnya pengajian kabeh alhamdulillah malakein mabiniin pengajian alhamdulillah
nikah kula ri barin di dejana nikah alhamdulillah engki tretan ki pas ki buruan boleh kak mas semak kanton nikah kanto boleh alhamdulillah semoga bertahan sampai hari kiamat amin Allahumma engki sabab napa sabab gantokan dengan tan kula dan kula lamba ki pernah bade telemak ki bahari berapa tahun para 3 tahun nah ngajar madrasah kula ki lenceng kana lakar kula oning taretan lakar ka antone ka kenana orkestur ngejunturan milambe tapi alhamdulillah barokan perjuang nama ke karar ki Ali Karar Sin Haji ben make sawi alhamdulillah situasi berubah yang lebih baik alhamdulillah pengajian alhamdulillah taretan tak rangko orang nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Allahumma shalli Muhammad taretan nyaman nih ke usaha selamat tapi cak betul umat Muhammad sabab selamat umat Muhammad nih ke pagi macam-macam sabab ibadah umat Muhammad nih ke selamat pagi nemu di Quran arapa maca Quran menolong tolong pagi ibadah kula tanya ke sampean saya hadir bulan pasaki buru bada sehatam 5 kali cobung iki mau sehatam 3 kali bada dada mau sehatam 2 kali mau sehatam sekalian amin Allahumma baca Quran iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi baca Quran pagi nolong nang are kiamat keng cak tanya lagi kadin apa kiai cara nolong tak usah pasrah ke Allah keng beda ulama sadabu ulama catibi kitab nika dalam mah pagi mak orang ahli maca Quran nika bekal yen tren mak etulit orang laki gonteng terak sampian itu tulit pagi di budi cing lak tole sampian mak tak kerja bunga pagi aduh sere sampian non macek ganteng non lo sampian tak kenal aku punten non sere sampian terak mak ada itunya mak ganteng luar biasa sere sampian non lo sampian tak kenal aku punten sampian itunya maca Quran seminggu hatam, sebulan hatam, 2 bulan hatam, baca na sampian karo dadi kule. Dadi kulan di sampian itu tolong abi kule. Ceter ko beter, sampian selamat. Alhamdulillah. Tapi saya maca, mun tak maca ngak langa. Celok lagi. Alhamdulillah. Engki tretan. Ki ijak la zaman mangken mak la banyak coba. Leres kanjeng Nabi prediksi kanjeng Nabi mak tepat mak sayati ala ummati zamanon akan datang di suatu saat zaman la yabqa minal Qur'an illa rasmun yang mana di dalam zaman itu Quran hanya tinggal tulisan baca malah apa saya baca Facebook YouTube, internet, Google, WA, iki malarat mangken maca Quran. Nyare telan maurib reng maca Yasin tabarok celo si banyak happy EPC. Lah apa EPC bololo. Kibinin takar kelopen te EPC. Iki. Bu, maksudnya apa? Jarang ibadah mak kitretan apa boleh cek becian cereng aja oleh kencuran dupolo tusan dupolo sapora ayo aja bi rajina pah nyeroteng bolon pi ngiding pi pukempuk aja bi lakin mayu akalojud ibadah aja ibadah itulah ibadah umat Muhammad. Kalau aku nak kerja oleh kenceran, salah latap aja Yasin ben tabarak maju aja, ya tapi kau kerja, mendain binul ben ya kerja, jadi berarti kan terekam nyaman. Egi,
Kita kena kerja sekalian meneku tanang pak bolo. Wa idza akhadha bi yadiha kataballahu lahu arba'ina hasanatan wa maha anhu arba'ina sayiatan. Ari ya. Meneku tanang bi Allah paling kenceran pak bolo, tusan pak bolo isabora. Karo kun neku tanang. Apa boleh pak neku pendol jeben. Alhamdulillah. Allah sallallahu Muhammad. Hebat umat Muhammad lagi. Tina makio di akhir zaman. Yang penting umat Muhammad. Tina arapa soki bi kenceran. Engki keng sisi lain sayang. Apa? Lekas mati. Iki lagi. Engki ma jalan nasadi sampon ma. Iki sekitar sebijak ben petong bolo. Men lebih petong bolo ni kakeng bonus. Tua aki kula mantar banyak bonus. Mantar dep asato sehat. Amin Allahumma. Engki ma jala umat Muhammad kelanon saboran iki. Are sehat diri kapir ya. Kelanon lebanyak berelai beban mata. Berarti mun berai beban mata dia ada masalah lain dem. Engki ma. Bener tak tahu mau ke anon mati baca bila ban bila. Keng tetangga ada mak. Ika lagi. Ika lagi. Iya, meniketat engkau tak mangki. Keng tebuntang lebeng ngesepok. Ki. Darah mah, lakar terbukti ongku mak. Kula erapa mak, erapa. Tep anak polong sepeleen, berdisi nangis ke seorang. Ki. Kak, engkau ada mata ya kak. Arapa le? Engkau rasan mati ya kak. Arapa? Engkau kak gelenon. Are kak engkau bila pecek materi ada nangko nang. Allah rale cek sasos sale tak kira. Apaan? Oleh lemari innalillah sebi keramonye. Du tak jadi ya mati. Maka tang dia congok ki tenang gitu kan. Coba di sampean congok. Mata kok senyum gak kena. Ki are ya pecek segoni celeng bunter pengkira tera. Dabun dengan sepo lebolo mulai lambe mun lat ada nangko nengah paling ngabit pak peluare. Mana congok? Takok gitu. Rasulullah Muhammad. Engki teretan. Ayuhal mukminun rahimakumullah. Jadi tore baca Al-Qur'an, baca engki syukur ke Allah. Jadi umat Muhammad serba kenceran. Bani kebukten. Ki buktena karo kenekuk tanah kerajin oleh Pak Bolo. Kelanon mun sampai ngecot oleh berembah. Wa idza qabbalaha kataballahu lahu sittina hasanatan wa maha anhu sittina sayiatan. Ngecot sekalian oleh kenceran sebitek. Alhamdulillah. Tusan sebitek ya sabora. Are men ngecot sekalian mun samalam ngecot petok seket. Alhamdulillah. Alhamdulillah kenceran beria tak manglo masuk surga kada bagi. Amin Allahumma. Kima tenang umat Muhammad tenang langki cerita napa boleh umat Muhammad umat Nabi Musa lambe itu buim ya Allah ya Musa idza mata abdi lam anzur ila kasrati dzunub Allah are umat Nabi Musa apa boleh umat Muhammad Musa untang kebula mati Musa engkau tak mandang urusan benyantu sama Musa. Saya pandang bingkok, walakin anduru ila illatil hilah. Saya pandang bingkok Musa mentang kambula mate, saya pandang sakonin kerenaan, tak nemu apa-apa, tak nemu bed-bedan mula mate, tak punya kekuatan. Jadi saya kena seren bingkok Musa. Alhamdulillah, kimak hebat orang Islam, kong langkong umat Muhammad, ki bingkok Musa. Tangka boleh jadi bingkok sahabat di atas bumi ahyaan ki marzukin odi irzukin bu kelar abungun Roma nih kak takahajat musola Roma pernah indah kerja senang iki kula kenyongop kan bu mak pernah dan kula Masya Allah ki lakar debun Allah ahyaan marzukin odi bingkok di atas bumi Musa rezeki nggak bingko pataka hajat ki taka hajat mulai mobil taka hajat mulai sepeda taka hajat ada taka hajat nginom seperang kerja nikmat
Apalagi Musa masuk ke dalam bumi kok cung niseran boleh Musa. Caranya di atas bumi bingkok ikan niseran apa boleh masuk ke dalam bumi. Alhamdulillah. Nih keteritan. Ayuhal mu'minun rahimakumullah. Lama-lama mungkin apa tak kenceren paling banyak kencern mungkin keserok oleh kenceren. Kutte Syafi'uddin sekeluarga Bante Samlawi. Keng sengko tak tahu kau orangnya sekamah. Sekamah. Sampian iki. Alhamdulillah. Engki sampian te Samlawi, te Syafi'uddin. Sampian oleh kuncuran paling raja makin. Matur terima bi Allah. Apa? Ya tak raja mak ngorbankan tenaga, harta, pikiran, ben sing unceng. Senajan tak hadir TV. Nika kula hak kapi ke Badruddin nika. Ki Fauzan. Tak kaya bulan yonceng mah. Menteri yonceng saya rasa hadir todus mah. Kita ki. Kaya kena yonceng hadir. Teti tuan rumah paling raja oleh kenceren. Ya maklum teretan. Cek eng makin nika alam dunia teretan. Tak badeng kenceren. Dosa tak badeng, lu mayu payakin, yakin tak yakin? Payakin mak. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tandan yang takut ke Allah, tandan yang selamat, orang seyakin iman percaya dek kabareng sesamar. Kenceran samar tak samar. Dosa samar tak samar. Seksa kubur nikmat kubur samar tak samar, swarga samar tak samar, neraka samar tak samar. Ya samar kan lu tak badeng setia. Keng payakin. Sebab seakabar Allah, seakabar kanjeng Nabi. Yakin tak yakin? Yakin tore. Gimana? Ku mak lapat deng mak. Tak usah masuk ke kuburan. Gelanon. Bila betes ngeraceng tabuk kepak gelanon colok angangah ilong pergeng pah kerokun bulukot nama tak akuli. Berarti nya bedebak kali lah saya cabut iki bila nya bedebak kali kakerungan wa antum hina idzin tanzurun padong mah tibin manusia bilanya bendebak kakerungan padong mak moneng lakon bagus sampai mati padang swarga keng mon tak tobat sampai mati padang neraka masa kiai cek sak masaan lah dentos mayu cek tak kira burung iki tak kira burung dentos mayu gimana cak anon kula sering mak kula mangkiin mayit misem. Mon misem nika alamat susah ada mak. Tetengara selamat. Mantar misem makapi. Mantar misem makapi. Ayo dah misem. Engki mak apa mak misem? Setong. Bila nyabe cabut depak kakerungan, padheng swarga. Nah, tong. Nomor 2 sebelum cabut ekoto imbik malaikat. Cokok takok ke kereng bini, cokok takok ke kereng laki, kaki selamat. Lebur, tero tak tero. Setong syaratnya. Itu rasaki ya. Napa syaratnya? Setong. Napa? Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Berarti syarat setong apa? Istiqomah. Monterai kotoan nabi malaikat monterai jadi orang husnul khatimah syarat setong istiqomah. Istiqomah atau perintahan Allah, istiqomah ajawi larang Allah, mati idi mabai, mati abila bayi. Ijamin husnul khatimah. Amin Allahumma. Kima istiqomah mayu pabagus hubungan ke Allah, pabagus hubungan kepada manusia. Kima cak amusuhan sateretanan sabeleen cak sedih
Walan beda kadang sedih setahun, beda tadi. Allah taknya pada tahun, beda tada. Ara apa? Sebanyak icapo penyakit ate. Jaanon esrama banyak maca Quran. Ara apa? Malah hilang penyakit ate nikah, penyakit rohani nyaman. Mun penyakit rohani ini risiko sampai ke akhirat pagi. Mun penyakit jasmani cuma itunya risiko. Apa? Kanker, tumor, gagal ginjal, rematik. Cuma itunya. Ada pakai pertanyaan. Apakah kami cabok ginjal? Ada. Apakah kami cabok kanker? Ada. Kemun penyakit ateh ja'ala apa lama. Na'udzubillah resiko pakai. Apa penyakit ateh? Penyakit rohani. Sebanyak nek ngonek nyimpen permusuhan. Ada angin, ada ombak, lepas belenget kareng cutemor. Ada tado. Ada angin, ada ombak, lepas baci kareng cubara. Ilmu maten ngolbek, tak ngalakonin kayak ngolbek. Pola jen seher tadi. Pola jen cekla tadi. Pola jen ngejengin maling. Tak ngalakonin kayak ngolbek ilmu maten. Aronek ngonek nyaman. Mon era torot pahong ke deki. Engke apa? Kehasut. Cing lah hasut pah beci tak mau bakat. Coba re abangun romara aja. Cut emur merongok muane ngak demo. Pah ngocak di jaun. Paling araco iwa. Paling ngico. Paling autang. Paling ngincem. Nyatang keng aben abangun ataku. Allah. Na'udzubillah tersalam. Amin Allahumma. Kimak nih serka orang hasut nih kama biasan hasut nih mulai sarap beuteuh koros. Ara apa? Nek kedede melolo. Tak alako mak. Imalako. Ki, cek lang kedede melolo. Al hasud la yasud. Ayah. Orang hasut tak bakal guste. Artinya dari mah tak bakal teka hajat. Iya mah teka hajat mak. Cek yang tak alako. Kalau kuntum minta tangke melolo. Bawa dari mulai sape iurus. Bawa dari mulai TV raja iurus di malah oleh iurus melolo bawa orang melek kalong raja iurus engki bawa orang melek apaan saat datang ke iurus njak cing melek inovari bon pah kelenger ara apa moderin beci tak mau bakat pah kelenger na'udzubillah terselamat rezeki mak teti badan koros nah ara apa nak kedede melolo jak sing ala ko pangko kia pas adua pak angko kene ngarep tak hajat menyerenje tak lako pah dibudin koros pah dibudin ijapo TBC ara apa mengih pah dibudin mate mengih teti selata soki mang na'udzubillah terselamat mak tak kecak mak gi tak kecak kulo senekumik pada manusia kia mula kedung icapo bihasud pada bayi sapa ada sapan kita lagi na'udzubillah terselamat mak amin Allahumma iki tretan tore doa ke Allah semoga selamat dari penyakit ate kula mak lambek seberangkat ki amit jadil karim ki ajunan Kiai Muhammad Gunung Sari ki nikah aban make Khalil wah kula tanya ki cong de emak artinya nyari barokah ke Mekah bentro ahadiyah iya cong keng sengkok mesenana eki saya nggak cong kakek tempat-tempat mustajab adua tolong eki cong cek kalau payen iya lain saya tolong apa jangan kakek cong eki panapaan setong cong adua ke Allah nyoon teti orang lapang dada rendah hati kini ke penting mak sebab mencopek de ni ke bahaya mak pegel sekoni nyoco badat ada pegel sekoni atang tangan carok badat ada aduh bahaya ring copek de ni ke mak kita titore kulo nyoon ka Allah sering ajunan tore nyoon teti orang lapang dada amin Allahumma nomor dua cong nyoon teti orang rendah hati malarat yang rendah hati ini mak kelenon mak ki sebanyak ngangkat hati apa artinya marah aja ikut lagi dan kadang orang yang nunduk yang aten marah aja ikut lagi ki mak
Anika kadang tak sesuai bi luar mah. Mun luar nunduk dina sampai dalam kadang ngangkat ati. Bada kadang mak luar tak nunduk keng dalam aten mak berusaha. Macam-macam mak. Kiri mana kata orang nyon, semoga tengku sang ajunan bi Allah patut orang rendah hati. Amin Allahumma. Ayat senomor telok. Nomor telok bah. Nomor telok cong. Doa de Allah semoga teti orang lampe. Orang lampe ria cong beda telok. Iki bah. Beda cong lampe dunya. Maka iman ijaga aja. Pakun asekat asadeka. Engki mak lakan malarat orang lampe ni mak. Engki mak kadang ada geng raja atane lebar tak gelem asekat. Lapah long polong kapi kabeli kalong tak keringat lar sabu. Banyak tak banyak. Elong polong walau kalong tak keringat larkan diris. Tak asekat. Na'udzubillah mak saya ngak mak he tegeng udah tegeng dina aja. Orang selebar tani, badai ya. Saya nggak zakat jaga. Atanya kau ulama, siapa napa kiai? Ini sobat padi. Siapa napa kiai? Ini sobat dagang. Siapa napa zakat? Saya nggak mak. Orang yang tak zakat bi Allah iculukin orang musyrik mak. Mundurin cobaan yang tak zakat. Wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Aduh. Na'udzubillah teritaan. Sebab zakat dia rukun Islam. Jaga mayu kan zakat lahnya malam ampun apa boleh bahasa sedekah. Amin Allahumma. Keng senga mun asadekah niyatin kencena aturakin kadang tua dua iki engki setiap asadekah apa bayi ilmu mate kencena aturakin ke bapak benbu sadekah umur ilmu mate tahu saka bala ya le sedekah bapak ya le sedekah embu. Maka tak kebala pada lah niatin ilmu mati. Setiap sedekah apa bu? Sedekah sandal, sarung, pesek, beras, jajan apa bu? Niatin ilmu mati. Yang gimana apa? Polan mon sedekah untuk orang tua dua, doa untuk orang tua dua ria. Jebun ulama eka jember eka teka hajat. Kong langkong aziarah mak. Bila lebih bah minggu. Maka tak minggu bulan. Paling sekali setahun sekalian. Bulan bede kadang mak 5 tahun tak ada pak kakopurna bapan bede tak ada. Aduh tak kerelang mak cinglannya lah saya pah lopot semacam yasin mak semangat pak kakopurna pan matahari. Bila bela di waro cow kaki nyelase iya teh ayo tang bapak beni bapan kaki cow jadi arwaro arapa mundurin abid tak ada pak kakopurna bapan. Allah kadang turun di Jakarta, di Surabaya, di Sumatera, ke Madura, ini ada nyelasnya ke Purna bapak. Tak ada pak. Kerkun bil mobilan ke beda ke timur, beda tak ada. Beda tak ada. Sapaan cucu. Allah. Engki tretan, maju. Ki asampung bandeng tua dua, pasukut aziarah makle asampung. Maklebi Allah pajemper petaka hajat dunia akhirat. Amin Allahumma. Nah. Nomor 2 cong. Nomor 1 nyon lampe nyon nomor telok nyon ka Allah taala nyon tedring lampe. Nomor 1 lampe dunia. Maka iman jaga aja. Pakun azakat, pakun asadekah. Nomor 2 cong lampe ilmu. Maka sang kajaga jemorok dia lampu ilmu cong cerek itu nyaki bi orang mau tahu aja jawab cerek lampu ilmu. Nomor telok cong ayat semelarat ki nomor telok cong lampu pangkat injak pengit ongku maki Muhammad Imam ki nomor telok cong lampu pangkat. Dek mana lampu pangkat kok ngaku kebela setan di sabab pangkat macam-macam ke bada pangkat karena gereen jadi kelebun DPR Pak Camat Bupati polisi tentara ada pangkat karena gereen ngaku kebela setan di kadang bila abang jadi Pak Camat Bupati Pak tak ngaku kesapopon ibu dinda por sepek kelpean iki
pakar kun kocai paneleng. Naudzubillah terus selamat. Amin Allahumma. Ngaku. Dalam buat dunia mak. Bada pangkatnya pangkat dunia. Apa? Sogi kaya. Ada pangkat iya. Ki mewah sogi kaya dunia miliaran sogi. Ngaku maju kalau belen setan di. Ki mak cek cing andi ke bayi pakar kunci haji jaun sek yonceng. Cing sapa pon ibu dinda por karo kun ngiding baun pelapa. Iki. Pakar kun ngiding baun jajan. Allah. Engki mak. Nih ketretan ki. Bada pangkat kamuljaan mak. Jadi ulama besar, jadi kiai, santren banyak. Hebat karomah. Nah, arya pangkat ki ngaku mayu. Ki nyapah kalau boleh setan di beres kak. Pak kadang mah hertem tak nyapa, cingi siapa buru? Allah mak cerek gelu. Engki mak kadang bani santri buan yang sepala miki kalau santren lama gawat. Nah seumpama deh terselamat deh. Amin Allahumma. Engki mak ngaku mayu nyapa kada. Beres kak, beres le. Nih kemak. Allah kuluman ingat mak dek syekhina murabbi ruhina Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mak kita mau ipek kalpi anjeling nama ki orang bedui mak tamu ya orang bisa toto hormat mak masya Allah lama lah kula seame mak kula takok mak kula ternyata pacik belencar mak ya kaki mulia ya amin deh ki iya kaki tang santri sampai ke akhirat pagi. Kobes sama aku le. Ki. Kula nak koda mak. Are kaki nak koda apu tua. Ki, ayo mancung. Bah yampel mak aku le. Lo jadi dalam bangkat ya man. Ki mak jadi orang besar ngaku, kasantri ngaku. Kasantri sekene ngaku, kareng tandi ngaku. Tori kula sering ajunan palampe. Andi ilmu mayu lampe ilmu. Adik pangkat, ayo lampak pangkat. Andi dunya mayu lampak dunya. Mak le dadi orang sampurna fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Allah salam Muhammad. Kaitan ayuhal mukminun. Dadi mayu baca Quran. Mak le penyakit ate tade. Sabab mun hasud erotorot pahung ke kadolim taritan. Cinglong ke kadolim le bahaya. Reaksi lepasen. Bangun ceng maleng, mon maleng reng jauh kayak toncun ibu dinda por. Bahaya tak bahaya? Engki mak kadang makin tak ngonceng maleng pah meleseher. Pah babere tabun tatang kecing lah barangku pah sengkek. Pakai mada tunyan. Pasak ya. Mati ya. Ngara aban ketemu tak mati ya kia. Menter selamat deritan. Semoga fi hifdzillah wa amanillah. Amin Allahumma. Allahumma shalli Muhammad. Kaitan ayuhal mukminun. Alhamdulillah seneng ki bahagia meriah ki teka hajat bentak ojen. Alhamdulillah sementara ni kata ojen teka hajat di Syafiuddin ki cek saking ojen sakoni sehadir. Kula toman mak acara mak ki rincanan raja mak ki eka imah ki kalbu mak pokok inamira kedua jupah keberek jauh mak subhanallah rincanan raja nih mak ki beda acara NU boleh bahwa jon mak ngedurus mak pas saya hadir beda dujina ngara dini ter mana ter apa beda pak kalian nikah lapangan mak tentu rencananya pengajian besar pas ojen ngedurus mak berjam-jam pas saya hadir berdengar adu Cina teritaan alhamdulillah penikah acara Syafiuddin terang alhamdulillah teka hajat mantarbi Allah taala itremaah amin Allahumma engki semoga ku laku abada ki boleh haul bila tak bila mantar teka hajat amin Allahumma engki Syafiuddin engki nikah minaka hidayah inayah rahmat nikmat dari Allah sekitar kutu asokor ja'anun beda acara tasyakuran engki bener Allah nikmat terutama nikmat Islam iman nikmat beres nikmat sehat
tak mau pakai so nikmat keng cuma senyamain mangken tasyakuran Roma polan selesai ki ampun teka hajat mare ki alhamdulillah tapi benini kamu lolo ki nikmat selai nikmat beres nyokre nikmat beres nikmat sehat nikmat jemper nikmat teka hajat kerja nikmat tak ke peke siang malam alhamdulillah teritan ayuhal mukminun rahimakumullah ajunan hadir gak kantor nyokore nikmat sampeyan ini beres sehat deh Pak ya kantor berarti panjenengan nyokore nikmat dari Allah engki terutama keberesan kesehatan ki terutama ki bebejeng teritan polan cek banyak orang sengka bejeng nikah banyak tak banyak sengak ki bejeng nikah nomor setong mak ki korbin ibadah nikah sholat mak engki kula enga katupun make Fauzan ibu di kula abdina nih ibu di ki ceraman enga ibuju Abdul Manan ki kula beribadah ki nikah napa orang men ibadah super bajenga super insya Allah hubungan kepada manusia tak usah soro insya Allah super engki mak insya Allah kabel nyaman kata tang kenyaman arah apa ibadah nyaman alhamdulillah engki istiqomah khoso ikhlas tadi dore lama lamun syarat paling kuat untuk mendapat syafaat bagi kenapa sholat ki lapar ajain molot beli sapen make betok keng tuan rumah tak bejeng celok sila syafaat celok tapi kor asolat apa boleh kita bina molot cung kuatan boleh terus si paling kuat solat ki solat mentera syafaat bagi mun tak solat tarikus salat la syafa'ata lahu yaumal qiyamah reng tak bajang tak bekal oleh bagian pertolongan Kanjeng Nabi pagi hari kiamat karya ngar bajang tak bajang asolat tak solat yakin kok ring dina salat kapi orang ora terak kapi saya bruse jutau keng demar terak pola saya ngak pak polan banyak perop dunya mak ki gara-gara dunya tak bajeng gara-gara mancek sakotak ngantok duhur di asar beda dade karena kuna jual rojak lah tak jepok asar innalillah dadi bajeng perop rojak innalillah retan apa boleh kalau kuntunya satu lem ki make dunya saalam teretan ki muljan bejeng tang dunya sampean saalam ki muljan salat siapa satu bukan Kanjeng Nabi rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha bajang 2 rakaat fajar salat sunat 2 rakaat sebelum salat subuh lebih muljah ban alam dunya ban sese Allahu Akbar salat sunat bi muljah bi dunya salam apa boleh lima waktu aduh kalau kuna jual rojak lah tak jebo asar innalillah sengak ya ngereng hajian ke Sampang ayo oyo mobil berempah apansan berempah Inofan berempah bi keba berempah enjak asolawat dek laut dina sampai ke Sampang ki kerja atau la'al jalan tala'al badru alaina cing urus make setong ada siapa aja innalillah sengak ki bajang Kanjeng Nabi seperak seda ki ada bu salat sing antang umat tak bajang sahabat mundurin kepikiran tak kok kuluban sampean tak salat sahabat mun tak salat nas Quran nas hadis neraka tidak salat neraka nas Quran nas hadis mereka mak ala pola teritan cek mainan sengak mayu walan beda pelengan sekoni melekok tak bejeng beda tak ada kayak tabuk sekoni melekok tak bejeng payah sekoni melekok tak bejeng gimana sekejap tak bajang ya kebaik pangkempang jangankan berkali-kali sekalian man taraka fardhan wahidan muta'ammidan kutiba ismuhu ala babinar tak bajang sekalian nengat sengaja
Allah maka tebun kanjeng Nabi bi malaikat nyaman langsung etoles ebeng labengan neraka. Tetita apa jeung sakalian landi calon neraka. Apalagi berkali-kali. Kecuali pejeng serain atau ke Allah. Ekosot nyaman. Burung seperti calon neraka. Amin Allahumma. Allahumma shalli Muhammad. Tretan ayuhal mukminun buru kasih gela abeli boleh. Gentas lencak lapat deng. Ki apa boleh pahyo song kamakam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yosong deh yosong. Belanja mundina bila retini gentong roman. Ada? Yosong. La deki teretan mil yosong kamakam. Arwah mayitu akatuan ilum katel. Keng kita tak ngiding, jin tak ngiding. Siapa sing ngiding hewan? Aja manuk ngiding. Yang kima bako wakaton nama. Allah mendeng selamat mak lebur mak ilum katel. Ajiluni 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 waqaddimuni waqaddimuni. Lebur. Apa artinya? Ya mending Madura sejelas cak Madura. Kencangan, 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 tulian, tulian, kepuru sirbaka makam. Arapa? Encan bakdul ulama dari katel beni padang makam saya kalih. Padang alam barzakhiyah, setera, seroom, sentrengan di swarga, jaminan di swarga, kepuru sirbaka makam. Manter tepaka kulepan sampeyan kepi. Mata kompak aminah mancar tepak kagulaban sampeyan kabeh seneng mak kaburu tretan engki mak kemon tak salamet mak lain ocan mak bide yosong pah ngocak ilmu katel aina tadhabun engko isang sangakin damba kade kaki ajalan ngibang kongkok kibadam mah acereng ilmu katel mak Arapa? Bukan betul ulama beni padang makam sekali. Padang alam barzakhiyah sepeteng celemoden poton poron buacang. Sajan semak ka makam sajan acereng. Bi lebih pahepat orang ka baba mak. Aduh. Ada mak. Naudzubillah min dalik. Tapi insyaallah sehadir selamat kapi. Arapa? Tante selamat na bade. Ya kembali lagi. Apaan tanda selamat? Baik laki bini pedeng kapi. Apaan? Setong. Lebur de majlis ilmu. Lebur tak lebur. Engki mak mula lebur ngaji nih kemak. Ki kempang hadir ke pengajian. Ya tanda selamat mak. Tapi kor sampai mati. Takok kulaku du malam beda orkes pahaduru kos ya ada. Na'udzubillah beda kerapah de ada engki sabab kerap setiap macam-macam beda kerapa sape beda kerapa ambi beda kerapa tarbilu beda tade mun lamba sape melolos setiap tarbilu nge kerap laku koceng Allah meningkat kejahatan Allahumma shalli Muhammad engki tetan setiap tambah canggih kejahatan kelanon engko andi kancah ente kebele bingkok nyaman. Allahu Akbar. Sakit depan mak hilang pesen 130 juta. Lillahi ta'ala nika. Apa? Kelero mecek. Beda kiriman apa? HP, EPC. Langsung hilang mak. Pese saldo rekening gemet 130. Atang isen. Lillahi ta'ala mak. Kipuruan gitu kan. Canggih ongku maling setia. Allah ki ani kemak angki bener Kiai Haji Zainuddin Lambek bade maling Inggris engkol Inggris bade maling pulpen mana lebih bahaya maling pulpen satya bade pulpen cung canggihan boleh mun maling engkol Inggris apa nyambi rajeng nyambi petel muka labang orang kadang ki tepan tokat kan lek temu bi orang ngeburu engki mun satya canggihan boleh mak apa kirim HP WA engki mak YouTube kirim ki pas kalau mecek ada bahelang rekening naudzubillah beda tada saya capok banyak saya capok mak korban mak Allah
Ni kataritan ayuhal mukminun sajan raja coba. Thank you. Pas enga apa ku laku. Ini kakule saya takut mak mengki keterangan. Ki makin cengak kalu. Aduh. Laul lela. Ki kurang sekuni. Tapi lah hanya ma oleh lah sajam. Ki cak kincengan marin ki sampai lobar. Insyaallah maki kula tak boleh mana. Tak keduan alian mungkin. Ki pas sampai doa dek ki. Allahumma shalli Muhammad. Engki mak sajan raja coba umat Muhammad. Kula mak cek takut apa? Selama umat Muhammad ni bisa berjalan lancar mak. Sekitar 1500 tahun. Lama-lama berdoa ulama saya tebu tak sampai 1500. 1400 petong polo lebih sakoni. Mun ngalak kasih 1500 mak. Mangken leberapa hijriah 1446. Jadi sudah 1500 korang seket 4. Nah nikah kita ada pak 1500 tahun. Lebih coba banyak fitnah seporong macam-macam. Pahinga apa ku laku. Ingat apa nasib anak, ingat apa nasib kompoi, ingat apa nasib piyo. Tak manglo kak sawi lamba anak laki saya mau walid ki ke anak. Kak sawi teman nangis ilum kamar. Ajeling ke anak tepantai dulu. Saya pikir apa ke depan ku laku. Iya anak kompoi, iya kompoi piyo. Pahinga apa ku laku keadaan. Allah mantertiti orang husnul khatimah kapi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Cangkolang abdina nikalahnya mada pak sajam. Semoga manfaat barakah. Amin Allahumma amin. Kecangkolangan katopalan kata sopanan nyukun saborah saya subung batas apalagi ki bedari kalian telasan mohon maaf lahir batin iki polan kula lambok budaya ka antong ngajar madrasah 2 tahun setengah para 3 tahun nah sekut ain main kata tega ka antoh jadi takok budaya kekeliruan mohon maaf lahir batin hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.